Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthola ama notification ke uma kukhona ke ivideo esiyifakayo ngomgqibelo ngo-6 ntambama Orlando Pirates versus i-Pyramid kuwona ke umdlalo wama semi-final eCAF Champions League. Kujabulisa abaningi abalandeli bebhakabhaka ukubona lapha ke umdlali ke wabo ke abamthandayo nase bemkhumbule uMonapoli Ngisalenge ebonakala ke kuyona ke i-training ibhakabhaka lizilolongela wona ke lo mdlalo ukupha ke nje i-update yokuthi ke mhlambe ke ngabe uMonapoli Ngisalenge singamlindela yini kuwona ke lo mdlalo bafethu ke iqiniso lithi ke nje uMonapoli Ngisalenge akekho kusona ke isquad esodlala ke nayo ke laphana ke i-Pyramid. Isizathu kwesokuthi ngisho lokho ukuthi ke uMonapoli Ngisalenge masobheka nje ama-video ke apostwe i-Orlando Pirates kwi-page labo ke la ka-Facebook i-training abekuyona i-training ebilaphaya eRand Stadium, then ke i-training yokugcina okuyiyona ke ebelaphana ke e-FNB Stadium la okuzodlalelwa khona ke igame leya training ke ifaka abadlali okuyibona ke abakwi-squad esobhekana ke nayo laphana ke i-Pyramids bala ke laphana ke ibench le-Orlando Pirates bese kuba abadlali ke abazobe bekhona kwi-starting lineup. Okujabulisayo ukubona ke uZakhele Lepasa khona ke kuyona ke le training eyandulela ke wona ke umdlalo wayo ke laphana ke i-Orlando Pirates ne-Pyramid. Bafethu bekuzoshare nje lo updates, make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo, nisale kahle.